ku isi abantu bose bakunda umupira w'amaguru, football, umupira wa ruhago, soccer ndetse n'andi mazina menshi bawita. Uyu munsi utekereza ko stade nziza ari iyihe? Twese dukeneye kureba umupira w'amaguru twicaye ahantu heza kandi hanini hisanzuye. Umupira ni kimwe mu bifasha abantu kuruhuka mu mutwe ndetse no kwidagadura. Niba wanyumvise neza, uyu munsi utekereza ko stade nziza kurusha izindi ku isi ari iyihe? Ese ukeka ko iherereye mu kihe gihugu? Tugiye kurebera hamwe urutonde rwa stade nziza ziza ku rutonde ku isi kurusha izindi. Yizibimburira ni iyihe? Ntucikwe. Tuguhaye ikaze wowe ukurikiye Ibaba TV channel, ubane natwe. Umwanya wa 10 umenye turahasanga stade mwamenyereyeho urusaku rw'stade nziza kurusha izindi ahagana yabiherereye mu kihe gihugu ubwo yari yakiriye igikombe cy'isi. Ese iyo stade ni iyihe? Ni Soccer City yo muri Afurika y'Epfo. Iyi Soccer City ikaba yarafunguwe mu 1989 ku izina rya First Nation Bank Stadium. Ikaba imenyerewe kuri iri zina rya Soccer City. Iyi yavuguruwe ahagana mu 2009 kugeza 2010 aho biteguraga kwakira igikombe cy'isi cyabereye muri Afurika y'Epfo. Aha muri Afurika y'Epfo tukaba tuhamenyereye club yakunzwe cyane yitwa Saint Kaizer Chiefs, izwi ku bijyanye n'umupira wa ruhago umuzikomeye muri Afurika. Iyi stade rero ya Soccer City tuyibukaho ko ariyo yakiriye ikanabimburirwaho igikombe cy'isi cyakinwe 2010. Ngira ngo mwese muhise mwibuka urusaku rwahavugiye ubwo ikipe ya Tsabarara yahuraga na Meriscan. Ku mwanya wa 9 iyi stade turahasanga stade yakiriye igikombe cy'isi mu 1990. Stade nziza kurusha izindi, ariko nubwo yakiriye igikombe cy'isi nta finale yahabereye kubera ibibazo byari byavutse hagati y'ikipe ya Brazil na Uruguay bakanirwa kumvikana. Iyi stade ni De Maracanã Stadium, ikaba iherereye Rio de Janeiro. Iyi stade ya Maracanã ikaba ari imwe muri stade nziza ku isi kurusha izindi, aho ifite umwihariko wayo wo kuba yarakiriye igikombe cy'isi ahagana mu 1950. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 199 ndetse n'abantu 854. Ikaba ariyo stade dusanga ku mwanya wa 9. Lead me to my destiny. I have waited patiently. Ku mwanya wa 8 turahasanga stade twita San Siro. San Siro ikaba iherereye mu Butaliyani. Ikaba izwiho kwakira ibihangange mu mupira wa ruhago biremereye cyane kurusha ibindi, AC Milan na Internazionale. Izi kipe zikaba zizwi ko arizo kipe zikinira ku bibuga binini kurusha ibindi. Iyi San Siro ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 80,000 n'abantu 18. Aho waba wicaye hose ushobora kureba umupira nta nkomyi. Iyi stade ikaba izwiho kwakira European Cup ndetse na Champions League finals. Ikaba ku mwanya wa 7 turahasanga Anfield Road iherereye muri United Kingdom.
ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000 n'abantu 276. Iyi stade akaba ariho iwabo wa Liverpool mwamenyereyeho gutwara European Cup inshuro 5 zose yikurikiranya. Iyi Anfield Road tukaba tuyiziho ka karirimbo bajya bakunze kuririmba ngo you will never walk alone. Anfield Road will forever be the favorites among us players and fans alike. Iyi stade ikaba ariyo dusanga ku mwanya wa gatandatu muri stade nziza turahasanga Santiago Bernabeu. Iyi Santiago iherereye mu gihugu cya Espagne, ikaba ari cyo kibuga ikipe y'igihanganye mwamukunze muri benshi Real Madrid ikiniraho. Iyi stade yafunguwe mu 1947 ku izina rya Santiago Bernabeu, iza kuvugururwa ahagana mu 1982 no mu 2001. Iyi stade nk'uko muyizi yakiriye ibihangange bikomeye cyane nk'uwo bitaga French Pascal ndetse na Zidane ndetse n'undi bitaga Ronaldo na Cristiano Ronaldo mukunda. Iyi stade kandi yakiniyeho Gareth Bale ndetse n'abandi bakinnyi b'ibikomerezwa mwagiye mumenya muri benshi. Iyi stade dusanga ku mwanya wa gatanu ni stade abafana b'Abongereza batazigera bibagirwa, kuko iyi stade ariyo Diego Maradona yatsindiyeho igitego cyababaje Abongereza cyane kurusha ibindi, akaba ari igitego cyiswe Hands of the God, igitego cy'Imana cyatsinzwe n'akaboko k'Imana. Iki gitego cyababaje abafana kugira n'ubwo uyu munsi bakikibuka. Iyi stade ni Azteca, ikaba iherereye muri Mexico. Iyi stade ya Azteca ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 104,000. Iyi stade kandi ikaba ari imwe mu masitade meza cyane yakiriye ibikombe by'isi kandi ibereye amaso. Uyigezeho wese ugize amatsiko yo kumenya ikipe dusanga ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga Camp Nou iherereye mu gihugu cya Espagne. Iyi Camp Nou ikaba ariyo stade nini muri Europe kurusha izindi, aho ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 98,000 n'abantu 757. Iyi stade kandi ikaba ari iwabo wa Barcelona kwa Messi mwese mukunda muri benshi. Iyi kipe ikaba ari imwe muri stade zakiriye igikombe cy'isi ahagana mu 1982, aho yari ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 120,000, ariko bakaba baragiye babagabanya mu rwego rwo kugabanya. Urakeka ko ku mwanya wa gatatu tuhasanga iyi stade rero Camp Nou niyo dusanga ku mwanya wa gatatu. Turahasanga stade yafunguwe mu 1910, ikaba ari iwabo w'amashitani atukura Red Devils. Iyi ikaba ari stade yasanwe cyangwa yubakwa n'umugabo Sir Alex Ferguson ubwo yari akiri muri Manchester United. Iyi stade ikaba ariyo twita Old Trafford, ikaba iherereye muri United Kingdom. Iyi Old Trafford ikaba ari imwe muri stade nziza kurusha izindi, ariko zanga akavuyo. Igihe abafana bamwe bateje urusaku, stade bashobora kuyihindukiza bakareba ku ruhande rutari kuberaho umupira, hanyuma abandi bagasigara birebera umupira. Iyi stade ni imwe muri stade zitiriwe akazina ka Theatre of Dreams. Iyi akaba ari Majestic Stadium. Uzibeshya usakuza uriyo utaha utarebye umupira. Iyi stade rero Old Trafford ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 75,000. Ikaba yaraje ufite amatsiko hajya kumenya ikipe dusanga ku mwanya wa mbere,
aho yari iri kwitegura ku mwanya wa kabiri w'umukino hari igitangaza ku mwanya wa kabiri ndetse no ku wa mbere ushobora kuba utekereza ko hari stadiyo dufite Wembley tukagira n'indi stade yitwa Allianz Arena urakeka ko muri izo ari ya mbere kurusha izindi reka duhere ku ikipe ya stade ya mbere kuri stade ya mbere turahasanga Wembley ikaba iherereye mu Bwongereza ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abafana 90,000. iyi Wembley ikaba yarongeye gufungura imiryango muri 2007 aho yari yarubatswe ahagana mu 1940. iyi Wembley baje kuyivugurura ubu ikaba ifite ubucuti bwihariye bw'agatangaza aho ifite icyo twita Twin Tower. iyo bashatse ikirere cyayo baragifungura cyangwa bashaka bakagifunga bivuze ko umukinnyi ntashobora kunyagirwa ari muri ino stade y'agatangaza. iyi stade ikaba ari imwe muri stade ziherereye mu Europe zifite ubushobozi n'ububasha bwo kwakira imikino yose. iyi stade dusoreze ku mwanya wa kabiri n'uwa mbere. ubu buryo Wembley mwari musanzwe mumenyere ko dusoreze ku wa mbere, ariko uyu munsi reka turebe stade isa ku mwanya wa kabiri ariyo bita Allianz Arena. Allianz Arena iherereye muri Germany, ikaba ifite ubwiza bw'agatangaza, ikaba ari wabo w'ikipe ebyiri iyo twamenyereye nka Bayern Munich ndetse na Munich 1860. iyi stade ikaba yakira izi kipe uko ari ebyiri kuko nazo nkaho ari impanga. iyi stade mu gihe bari kuyikiniramo iba ifite uburyo yakamo amabara abiri. muri ayo mabara abiri hakaza ibara ry'ubururu rya Bayern, hakaza n'irindi bara ry'umutuku rya Bayern Munich. isi stade kukiza ku mwanya wa kabiri muri stade kaze kurusha izindi. impamvu nta yindi ni uko iyi Wembley ari imwe muri stade zibereye amaso. iyo uyirebye ubona ishashagirana igenda icana amatara hirya no hino ivanga ubururu ndetse n'umutuku muri kwa kugaragaza yaba za Bayern Munich na Bayern Munich. iyi rero Allianz Arena niyo dusanga ku mwanya wa kabiri muri stade z'agatangaza kurusha izindi ku isi. mu gusoza tukwifurije ibihe byiza, kanda like, subscribe na share kuri chaine yacu ya Ibaba TV. muzagire umwaka mushya muhire, Imana izabarinde corona ndetse n'ibindi byago byose bisa nayo. mugire amahoro.